megalayapost.news. Kublaya pibaro mga iriker pangwalang ngadon ya ka music video kabala ay kerteng try ngawan pai kabaan sa pelat haka channel riker pangwalang haka arpu artarik umi arajar pun griu haka por katwe bejem step haka school RBP Sinod Secondary School kumta pinkershan lem yanga daka ba share like dan subscribe kublay shibur. Kawai na kajingruai bala ay kerteng try ngawan pai bala tau da kakong bidi maring bat bala ruai da ihebrid riker pangwalang lan sepelaj pajbano haka arpu artarik ujemang arajar arpun rio RBP Sinod Secondary School lum soping boy rembong. Ya kani kajingruai on sepelaj pajbado MLA ko umroy ba daman baj namari kum kongsan rengkat kajingdon lang kate ke hebrid nong ruai kakong bidi maring batau ya kate kajingruai rengkat ki bahayi yang hasem. Ya kani kajingruai lan ni ke music video on sepelaj pajba haka por kalwe bejim step haka YouTube channel riker pang bala record bat permiru daw ba David Karkongor ha David Studio nakalyang kari kerpang walang kalkarpat rui kipaj ba kajela ban alam kajing kersyan da ka ba share ba subscribe kum kajing ay men sim yaka makadang laban penmi susu ya kiwi kajing ruai kibadan jingbun bat kiba ay men sim om tang ha kajing im bakenca men sim bat nakabenta ka ba kamian jong ka imlang kasalang. megalayapost.news.